توبه صغیران نخو شما برای یه ریال مرا همو قاقوراتو کنه نه دبانه این چیه ما لیورپول تونم ریال تونم خطونم تنبه کدگیم چی فهمیدین چیز حقیقت بود ما همو را گفتم خطون آخه لگند نگیرین در کامنتار اقورات نکنین او قفانات گرینین بخیزین بیوین قطی فاناتوی ما شناسوی میکنین حتولو بلا نخو برای یه ریال برای 4 دقیقه کافیر بلد دفشنه ایجا دفشنه ما شما دا دیگه سخانوца вообще ندارم دفشن تمام فهمیدین دفشن Assalomu alaykum barodaro. Dina از страничка Усмон омаду я видео партофта дар Instagram. Дар уҷа мегӯяд ки Реал Мадрид мирғай ва ё Салоҳа ғалтондан, Спицана ғалтондан, хулоси гап ҳаромбозанд. Салоҳ як футболист ай Ливерпул мусалмон ай. Дили Усмон сӯхтай ба ҳамун мақсад норозигиша баён карда нисбати командаи Реал Мадрид. Ҳамин видеоро дар Instagramш партофта бародарои тоҷик омадан чикор кардан. Мегӯяд ки Усмон очайтра дар он командаи Реал Мадрид чанд касе ҳаст оча тафалон кунад, хита фалон кунад, Реал Мадрид авлод тафалон кунад. Хулоси гап ба қуратои пасту баланд да ҳамин бародаро чӣ гуфтанд бародарои азиз. Ҳамин Реал Мадрид шумо да чӣ мешавад бозигарош? ягон чито мешавад мирен ай ҳолтонда ки як бародари муъмини мусалмони худона ай пишти як кофир модари ура хоҳари ура падари ура хоҳапаи ура мерасем мирен ай ҳолтонда. Усмонҷон зикраша бародар ё бекоранд одамое ки ақора